tamala pea se ia fea lese fulu ai o mea wa alanga mai ia fo I mai fa alongo mava ai o saulinga ia mai ana mua yo ta matua Bahia o asoneo lenga ta angasa ta fono no ia faule va alongo ia malileo mai ileleo mai ilunga ia sa uni le au Bahia mo fainga ta Ia, e vei nei te me tui whaatalo whātua I fōi le Ember for Christ, ia po le soa tau mo kiriso, ia I le pa ia mana manu o eolo whaapena whaafonga mai, ia po mai mo mai fōi le tato po kalame le nei tu la, ia ma te whaatalo whātu ia te o le soa whapero le tato ali I ma le tato whaola, e whaatalo whātu fōi I le Global Kingdom TV channel, ia le sunga ia Mike Marwhalitua, ia le ngata fo lea o tatu sponsor lo fa pena sponsor ina tatu po kalame ia ma tu te fata lo fatu ia te o so fa pero tatu ali ma tatu fa lo Yesu ke wiso lea ele fa ngalo ina fo ia o lo a pena tapo ia mai fo ia ni po kalame ia o na yo tatu ekalesia ia pero o ia ile Samoan Assembly of God ia sunga ia oka maiava ia marfaltua ia le ngata fo lea o matua malo ia tamaya afele ia ma ferila afele ia ma to te fatalo fatu ia swafa pelo tato lima tato faula ia o Yesu Kristo ele ngata fo le ia e ve fo le te me fatalo fatu ia pa anga nei
Ia songa ia ulale ia malo soifua. Malo soifua. Malo soifua. Ia via le tua whaftai wa tai le tua no wata. Mo foi nea vano wha aulo. Ia whai foi ta wha soa e ale le upu le atua le nea fiafi. Ia te loa ia o la ta watu loa. Te lo sunga wha pena ma talia tatu se talo. Ia tatu atua loa le tatu ta upu le nea fiafi. Tātou ifo matalo, mātou whātai tele, ka māl ne ia manoa, hātai fōi ngānga pa ia, lau tai inga, ma lau pui puinga. Amen. Hātai fōi Yesu, lau wha mālo longa, whai ei fōna, whātau noina o mātou tiu te whai, ia e pēna iei ne ia fiafi ta mā, tui nā tule ne ia, ngā luenga whai, tau lo mālo, ngānga pa ia, i lau wha unga, le ngate lau whai ngā luenga, ma wanei ia mai se foi le whaalongo longo si o mātou watunu. A vea lava lau upo e toi wha manatu, toi whangoi foi o mātou tangata wa iatu ia te oe walata alo toi whio mai, whamunia mai oe le atua nei maafutanga, po ia te oe le vi ingo no o Yesu. Amene, amene. Ia, mi ele li whatara whatoi lau sunga. Ia au koro fionga fui bono ia mo foi nei ava noa toi fatavlo fatu foi nei niso tanto paanga anse sunga foi fapenga inga ia fiu ia male pel tu ia ana ia me se foi kale tia malosi mai we maf ia me se foi la ingo keriso ia me se foi la fenga vengai au kilani ia vi ele tu mo le ia lau tātou whailoa e lunga o peauli. Ole ea, ase. Amen. Hallelujah. Ia, te mene ala tau atu lo ta upu le nei fiafi. Ia, o le tātou se whaitau, e maua mai le luka. Ia. Lona mta upu e sifulu. Man mole lava ulale, e pe whaina e whaitau mai tātou se whaitau wha. Man mole lava. Luka le mta upu e sifulu. O le whai upu e sifulu ma le fitu. Whangata whai upu e lua sifulu. Ia o nāle a maua mai tātou whasoa. Ile nei fiaf. Ia. Lava. Upu whawina le atua, Lucas fulu, whai pasufi, to lua se fulu, wa toe fo i maile to atino ngā fulu male ori ori, wa whapea mai le ali ie, wa usi usta i mai te moni ia te i mātou o no lo suafa, wa whetala i atu ia te i lātou, na o loa sa tani wa pau mai le lange pe o le wila, Auta o te foai ia te o tau le pule soliei ngata ma a karaba, ma le malosi o le fili, e le ai lava se mea e le angai o tau, ai peitai, aua tau te oli le nei mea, ina ua usi ustai a nganga ia te o tau, na o le nei tau te oli ai, ina ua tu sia o tau ngoa e le langi. Ia, pamnia maile tua tusa ma le whaitawina o le na fionga, ia foi pea ma tu mau ia te ia lona vi inga e whaava mau. Amen. Ia, vi ele li. Ele tua. Aleluia. E o tā pule nei e fiafia. Ese mai whaisinga, ese mai peo. Ia. Tau pe whapea ta tātou whatal no ina. Peo tātou whawai tātou tusi whaitau ia. O lo tā ua mai ai e le lio nelo lang. O ti Apollo lea. A tātou whawai le tusi ila matanga le tusi whamai toa fitus furu na whapea na watu. Na walau le tua watu. Whawai po le a se whai le nuu. E po le a fo i se tala mai le nuu. Ia, a peron tātou whawai le tātou mtau whamai o toi fo i mai le toa fitus furu. Ma le alanga fia. Amen. Au mai la tamo whamai ua lātou whawai ua usu stai mai ia. Te moni. E vai la tala Yesu e o mai le ori ma mato o usu sta e mai te moni a te mato e mai Yesu io e o leva no ilo a wanga over ai ile pa mai o satani ile la no langi o tato mta it's about the two kingdoms ia o le matala no le fiafi e pe e fa pitoa ile kingdom o le la no langi nei da e le kingdom o le tua. We're talking about the kingdom of Satan. Yes. Amen. Yeah, la so fa so mai am tangata pokalame na ia pena. Ele tu pe ese foile fa so al ni fiafi
pe ona sa no atu ia le sunga ia fui mono le a pe o fe nga malo e lua ia na pe ona ia li tanto tu spaitau Samuel fui mono pe o le sa o le tala inga ale to fit se fu le la o fo I mai ia le tala inga male good news po le alanga pia ua o fa pe na manuia le tala inga ya ua maua nganga ua tuturi foi la te moni e pe ona iai le la o mai male o le mimita mai le la tau na venga Samuel e fa pe na uma mo me o tala inga te ton fo e masani tala inga o iai foi sa mo ia o onga le au tu spa ia pe maua lo sa tanga ele tio apa mai tala tu spa ia o le tangata na te maua le nganga o le tangata poto ele ngata foi le ia wa ia lota fetu lota pale wa maua le nganga wala maua la tanga ia tate maua le pale o le oriori nga ai fa fonga mai fo ni e fia fizango o le winga na tala inga pe la ona tuli ele le to fixe furu le la wo mai fai le tala fia ia Yesu ua matou tu le temu a o lo suafa le ele o se wafa o se lotu o se suafa o se tapua inga a o le suafa o Yesu that's it amen ai fa mai la tali Yesu usa ese le fesito usa ese le excited le ngau mai le tala mai le lato matai fa mai Yesu pa uva ai asa tani wa pa u mai pe o le wila atala noa lo le wila tongo wingo le pawa le sa u mai tamano amen ia sa u tala tu le ale tatou te atu ai lungo le lenga that's it amen o le me mo te fia au mai a wato tino tanga te kusiano vai temine e tali tonu ia Yesu ke wiso ai le tali tonu I te apolo me se la tanga ta whaoroina na fai se pula e va ai pe polease va ainga tangata ile te apolo fai la le pula mai valu suliva pasene o tangata whaolaina e tali tonu ia Yesu ono su tasi pasene o tangata whaolaina lava e le tali tonu e iai se te apolo tu so o tu tele tangata kiusiano e iloa le te apolo pa ele iloa o lo ngai yoi le fili tu sala a pe on tato vava ai a fai se so si tu tau lava e tau nei lo tau le I tu tau le fili lai tau mai la to o le me sili na leanga o le ilo le fili ai le ilo lai tu mai lumba le fili tu sa o le ilo e iei le fili ai le ilo lai tu mai le fili I o luma tu sala a tu mai na le fili o tato luma ai tato le ilo lai e le fili mo ti no lava o tato fei o le mea tau ana tau tato ilo ia ele ngata tato te ilo o iei le fili ai tau na tato te le tonu o lo ngai yoi le fili wa o I tato te ilo tato te ilo ai o le ngai yoi le fili le ngai yoi mai ele sta mo ngai yoi lo sa le fili tu so le sa le fili le sa ina ia fa blind lo ma fa pe ele o iai I o luma ale me mo ia o lai tu mai o tato luma tu so o lo va aina ia o tu sa o lisi o tato no tato mai ele tele tono al me mo e moni ti apo e moni pe on tato va ai to fitus fulu na ngai yoi va ai I te moni saula ia ele ngata fitus fulu o tato no fa mai Yesu na over ai o pa mai le lania ringa lana ia Yesu I le ulu ai te mena le matanga ato e foi ala matanga na ia Yesu le te mina pa mai le ali le langa niso evidence evidence eta in ia loai e moni le ali le amen era so faso e sa o le matau le foi la ngole nganga le that's it ma fuanga foi le o le loai eva ma ata muli amatanga amen langa la sau te ma lo ile nganga sau lo hulu ia ile ngata la fa pea e vai ma o le ngata mo ia ile lo le amen e peila o le mele fa me Yesu ku so le wo mi mita mai le to fitse fo
Le la fa mai lo Yesu le o va ai o pau. A o le va nga pau mai le o fai ngā malo la ia le o mai le teime le fight le o le fai ngā malo le atua ma le fai ngā malo Satan. Yeah. Ma taulia la fa mai la pelan fa mai ele fa upule le fa mai no o lo Satani o pa o mai le lange pe se wila o lo tala noa ina ua ia o so fa ia le langi mai le lano langi a o lo mana ia ya atam kusa lele i kau ngul por ele i fatau nuina por kalamia le tule mingo atam anga mua attack le tangata ia le langi e pela ona ta ua mai oile Isaias fulfa fa posul tolu nga sublima. Wow. Leng fa mai ai kusa fa lima le lei I will ngai ka mai nga pole oti. Kusa o inga i kai minga halwe sia ile e tena fa e tena al fato anga le tu ele o e tena le milenga au mai ai atam. Lei o e tena ile amatanga ile yese me lenga sau gila sia singa an tangata lane o le mafua anga le ngala inga attack le lang wai loe le li o le ahalungi attack le lang inga ia maua e tena le fai mona dominion mona malo le la fai mai e fai upule e sfurtolu sulima o tial wa e le langi o le la koe fo ili ta malo ili no fuanga le nga fui mono tolu langi pe on ta ua tu spaia o le langi le va ia tuai tau tanto mata ma le langi le longa mo ma langi lo na lua le fa yenga yo nga la wali le fa ia o lo tato tau ma nganga le anga por you amen fa to o tu lo le langi tau to tolu le fa me ia paulo o le no fuanga le o le tua le la fa mai le la waru nge langi le tolu o tialu e si tialo ndo fuali ia sili fetuo le tua o fetuo le tua o le tala noi angen ia sili atu la i angen le mele nga tu ue ye le tua o le makuale ma o ia o le ke rupi fauina ale suafanga le li yanus felo ma taurio lusfelo o isi lea o le awari kokoru ma sua ama ko ia kusol enjo boy lea o kama ma tua ye to le tua that's it o kapilielu o le afe au le tua por messenger na te va ayala mea tau mili o ya mea tau communication e kusa tasia va engo sos fainga malo e o foi fainga malo la langi o le mea le silo na tau o mea tau communication external malo. Ia lenga sauli New South Wales maua o le spailea sa fai ngā nuenga i Australia. O le spai senga. Sorry. Maua e whunga. Community kua fo so kai o mai le secret Australia. Ma ati o puri no. O ngaya e mga mere communication. That's it. E feso ta iai ia le malo, ma le malo. Amen. O le silonga lua a ngenu sili. O mika hedi. O le kamala le, o le faitaua le atua po le Great Warrior. Pa mai na te wa aia mea tau military. Ia, o le kamala le kuse fali. E pe kai mai na tamanga au tau pa. Amen. Ma le li la le o lusfelo. O le tai o vi inga o le atua. Worshiper. Na te wa aia la mea tau kauta ai malo le atu. O le kauta la lea, le ye mo meo entertainment. Yes. O langa piko la au la lea, ma sau ma ia mai le langi, a de sa au ai papu. That's it. Ma nai clubs. Lea feo ku lei mai kauta a malo. Le vai li whainga al sa tani lei kauta. That's it. Lea la, mafu anga lea, o le alfa mai lea, o te nofo le maunga o le whaalap tonga i lei tu i matu. To fa o tia lua e lunga mea maua le lunga. I lunga ha e o au. Mate tutusa, ma le sili esi.
kuri mai lo. E lo ko e kuli mai a. Le pe mai a ua ave na ifo oi se oli I tu o le lua. Wow. Le la sa mo ma fo angale oli ese mai ole mta o pole ne ia fia. Yeah. Te le tonu wa e masani I whainga malo le atua. A le la ma fa so atu le whainga malo le ia iaiso mala maanga sa mo. Yeah. Langa lefa mai paulo I oli te salonia olo nga lue nei lava le mea lilo ale a mio le anga. Te lana e tau. O le anga lue, a le lo poi. Inga. Nga tonu. Ele sa moa, ele fa mea mate tala noa atu le tūlea wa mate le tonu yasa. Le mate tali tonu yei satani. Ai mate le au le whainga malo satani. O le maa ua lava nau tenga mate yei o maa ua o soa tau o keriso. Yes. Emperor for Christ. Amen. Ai alanga vatul mta upuli neia fiafi ia maua so malam na maanga. Maua foiso mātou malam na maanga. Ina ia whai ai leo lau filifilinga. Po le mea o le tātou tau wheturi. A ngai te halu le au tau a satan. Amen. Le angai lau tele le ala. Yeah. E lau titi le ala. E sawa I le ola e whāvau. Fui Ia sau so soani o tu lea fui netia. Man. Te le mi ia le li. Me mane ia wa tātou wa ai le tuspa ia a wa whaalima su whāna tā ua satani ile tuspa ia tātou wa ai la e va ai ele whaingoanga it's a pronoun it's he ui rara o le tangata le whengai mai o le whengai mai tātou a tātou wa ai la ina o ile whaosoisoino Iesu o ina tātou wa ai na satani alu ese mai o i tātou wa ai le ngai ioia satani mea tātou noa ile teimile sai satani le ki o le neila o la the ruler. He's the ruler. So ila na ruler ele ti apolo la ni a pe un tato va ai na uia ele tua wala sa ona ia toi au mai ele ki le ele ale ngata fo ele tato va ai ile lulu seto le lulu seto lau ele le e fa mai wasa wala ali sa wasa tani ave ese le upu mai o la tu loto o i tato te lo ai e moni lava e mo ile ti apolo ele se fa tangata wato tele tangata fa pea ona o se fa tangata po ona o se fa ngo ona o se me fa fefita met walk that so li sa e fa fefe ele lo o le ti apolo o le mea mon e moi o ia o le si me te lo ai o ti apolo o le mea moi your experience ele ma fai nei fa tele experience ina said said wo fitoi male filia tato uma o experience ina ia se te mo fa so ina tato ele if I may la ele fa so ina ele filia sa lo le sto ina te fia vola ya o te fia vola ma ai pe ona tato va ai ele se faina fai mai ele I fa oso soina wa le la langi le tato ye tumu I fa oso ma e tumu le langa pela tato va ai o le se me mane na va ai pena e ta o le mata mo fie o lona mata mo fie a tato va ai o lu se felo fa mai na fai e ia I lona to mai ia ngelu e to lua fa mai o I sili o na matongo fiele le o lusi felo lo to lula mai ese ya le fai ngo io be un tato va ai a tato va ai le ia to ti apolo e la mu e fai una sel ese ya le fa ali mai ia to e ko fa fefel ti apolo ai le lo ele ai va ai le ile ti apolo fa mai na fai le tua Aulele. No ko aulele. Ma ko aulele ya. Ina a savali mai pe pa u kanga te I longa aulele ya.
Man tu ela ia le tala se tasi o tala whamai le nā latu tamalo nei le na wa tu waru le langi a latu le langi whamai le angi le pule oi o laso e pule ai oi pe te fiaru pe te aru lo le whaavau pe te fiaru asiasi se ori whamai ma tamalo ia o wiloa mea nei oi lo le whaavau o ai o levo na o lau ngaina ai se waso mai la i se ori o a mea le pesa o mea le ta ua tuspai ora tu le se ori tamalo la tu vai esa mele fa metu spa ia fa mai o le afi alo emo mai mo li mata mo fi se o a meta ma esa mele na sa tu spa ia e fa winga se o ese ala mo tu ese le mata mo fi o se o tu fe lo ai lo le tamalo ma le ai le fa tu ia fidi mai lo na o po fete fi halu ia me mano pe o ki fi halu se o ia ese o walu ese mele fa metus pa ia se ole ala walu sa ki se oli ese le mata mo fi o se me na ngulu ia o lau fili le au ia o te tamalo le lotu ila ia o le afi mumul mea ala malo fa ia tu i talani si tamalo fa mal mo na su o fe se ole na o vai ro na mata mo fi ema lo na le ia le o sa ese o sui do vai ia se na fa me le go le toi Jemina esa mombo tu so le campaign campaign tu so le campaign de mele na ala o mal campaign ya o le mo ira tu so le mo ira no e fa sa ngai mo tu so le mo mo se me fa ali vo na le fa ali ya ala la esa o mal campaign o langa campaign le nga fa le lang ma ko lia nga umalo langa fio so fa e la lo le tena le mo longo banta go fia lu lo le lang o langa campaign na le nga fa le nga ma fu ai nga sau ma mai le kasi ba to o ange o le fa nga o langa campaign e ka o le whispering service nga musu sa tani tua ma fa langa mele awoko ke for sinsidese ai fu mai ke ma ko dio le ngoia peila o nga tuli e seilo o nga wailoa la na mioleanga o le si skola fa vai le tala ma ko lia peila o le langa o le faawina o le ke rupi o faawina peila pe sili akulo spelo il kokoro le that's it fa mai le la tu tel tonua asa vali le atua alu ese lole a le atua falasi ele vai puso le manatu ruspelo e uma lole atua ia ai wangalo ile fo ia ruspelo e ia le halo le atua pe o tala fo ile ai Yesu fa mai o le tamalo justo no ia ja o fo yo lai justo no tamalo that's it wa ke ile ruspelo ile fuli mai o le atua o la ngofo fantasy mai yes nala usala makua ikaloinga pe kas pa mai la tu tal tonu pe o tasi le vai nga lenga ikalo mo spelo fai lo malan campaign le saulo ilalo ma mai kasi vai tolu mai la ma kaudiala e sau mai lalo la ngoia lo spelo ai ka ngo mai lalo ma ka le winga lo spelo le ali o tai morning star ia mala malama fo le tatu samo elena o lucifelo le ngo tangata le that's it o satani fo e ile ta foto vai sa fata ta foto lo le tu wow o le manu fe ai o le tarako o le tia apolo ia ingoa foi lea fa ingoa ngata fe ai pe o tala no matu spaia e fa ingoa il perfetta pepelo e fa ingoa le leviatana le tu ka o mele tu se yo o pele se pulo le fa me Yesu ia o le prince of devil longa ia o le tia apolo o le leonatani o le demonio le amiuleanga tu so ingoa ia lai no le leia lucifelo e pape na sua fole atua tele sua fole atua le fe o sauia tau ma fai fo ia fai langa piccolo o le fa tele o sua amen o la campaign alia le langa popole ia Yesu fai on so mo va ai ia satani o tuli mai la o pa o mai la
Leanga, he is the ruler of this world. Yeah. O ia o le pule o le nei lalulangi. Lona lua o ia o le pelenise o le nei lalulangi. Lona tolu o le pelenise, he is the prince of the world system. Oh, wow. O le pelenise o le lalulangi nei malana tau pulenga. Le foi le fa menmo mo te salonia e lua fe pe fitu. O le mea lilo a le ami o le ata. Yeah. Toko a pia le amatanga pia o a pelila po iuni lenga oso mai festival a Brazil. Yeah. I advertise mai ai le image o le tangata le pelanga e ka ua. La ngofo mai le so le si seu. Ai o le tangata le, o le tangata. Yeah. O le tangata. E le fa pe o le tangata iai lona tino. Yeah. E toa iai fai mono na nganga. That's it. O le mea matautia le tangata le langa na ave iai le ato toa pelanga e tā ua. O le matanga o fie la o le tangata le amai e skelu. Ia a plasa i se i an kaole le skelu. Ia fai, o le wai tā ua lona matanga o fie. Matanga o fie, Mahalai, o lesi mea manea na ova ai ai, tu sa e tolu a fili la fia ngai mai tātou vai te mini, Yes. O le fili mo le lalulangi, fili lo ngā tino, tino, ia, ma le fili lo tolu peo tātou, ele whaina ngai o le lua ia, pe ale o ngā tutonu ele ti a polo pe ona la tātou vava, o le ngai o le fili ne lalulangi, e tam whaini ave ese le ngō le tua mai me whai, o le si mea o le si mea ngā ioi mai ai o le tātou tino. One tua we are o le nature lea, fallen nature, fallen nature lea tangata. E ngā ioi mai na ti apo le ia wha o ngā mea ina ia wha apa ua tangata. E le ngata fo le ina ia wha maina, ngā luenga lea tua. Kuso mea mamano whai le tua sa wale ne lo le mea le wha o ngā la mea ia e wha apa ua. E peo na tātou wha ai malolosi mea tau le ne lau ale malolosi la tatu ia vaviana fatu ila loina le tangata amen ia ta hatu la ile ia iskelu pe la tatu va ai ilona matanga o fie amen pe tatu va ai so e lau mai mea ofu tamalo ofu ilo o mai ila o mai e sulu tamalo pe tatu va ai i tātou i loa ele sonas ele fatanga sau le fini e sau molona ila molona pupula ina ia fa oso o te whea o le te mea te whaai se mea ila mui e sila mea e mo mai mōri e oso ia molo fia e awe whaai kusa kusa pe whare e te le pe tara fo dale se longa o e tango ia ele mania de vai i ke vai ele mania nga o ale tatu de lo nga yo ina le fili ai mana ia fa nga yo ia pa uta pe tatu va vai ia eskelu na fa pelo so me va ia la so va ai mai ta ole fa tai vol fa soa o le matanga o fie le fai mai e whatau wa ale matanga o fie sa mo o ta o tu spaia ai tanto mata nei le skelu le lo furbalu fai pa sulua le sformal fit pa mai sai e tena o il fatto anga le tua anga mata le ofu mai el tamalo ai e tu so mai o le mai ile ofu le o satan e i vale le ma Fai mai wa lilo oi mataua uma. Ai sau mataua o le salikea, o le winga o le maale salikea, o le uwola. Wow. O le topasi, o le winga o le topasi, o le puli. O le yoalama, yaloma, o le winga o le yaloma, o le whamalosi. O le tasesa, o le whamamaina. Soama o le puipuia, o le yasepi o le malos, so faira o le fiafia, ia o le nofeka o le mamalu ma le viinga, ia ma le pereketa o le loto o le auauna.
Wow. O maaya, na makua wha ofu waia le atua Lusfelo. Yeah. Le ila, koe a mai iai male aulo, koe a mai iai male afo ia, male topa, koe a mai iai male fangfang. Wow. O lona matango fiele, nga makua mikai. Yeah. Na, so ole whaingo fie fo ilea ele au angelu e kasi vai turu angelu. O ngā talia le tangata lea. O ngā lea lau te loa. Ai, ole kuso so a tau lea a lea tua. Kasi lea ama pera Yeah. a lea tua. Ole kama lea. Lea ngā rewa ave umai e longa matango fie. Ole winga lea o lea tua. Ole ale mea wa mai ia te oema. E le ma whai e lea tua. O ngā toe ave ngā anga sala. Ai le ave ese le atua le matango fie le tangata. Ngā sau uma mamaia. That's it. Sau uma. Sau uma le lalo langi mamaia. Lea o lana mata whai oi la le mea tau whawhia. Le e whapengana introduce ia i tangata. O ngaia. Le maka ngō fia o le tangata so. Amen. E maka ulia la o maia. Inga ua tau nu maile nu. Ai wha maile atua. Whai la le ofon whai tau langa. Whai la le e fota. Ko iai maai e sifulurua. E ui langa haru le lide mama. Wow. Ainga koe wha ofo e whai tau langa. O le kei miki ta lia ai e suke risa e whai mali im wha ola. E wha ofu la o le ofu sina lea. O le ata i o maa. Samuel. Wow. Uso le matango fie la lea. Le wasau ngei. Le whase se ina i tangata e tote. Yeah. Wow. Ma kauli e fōi tā wawai atu ngei le a fōia. I le mea lenga tupu mai oi. I whea fōi. Falangi. Yeah. Kusa le wakoe au mai uma ngā vai falangi. Mea le lotu ka ua le Roman Church ma latu tani tonunga. Yeah. Le wailo le leia e satani. O le senta lea o le a fōia. Le Kerisiano. O le ainga lea muli e Yesu. Mani tau samana. E makaulia fōi la le. Makaulia o le lotu. O le kaimi o le kalesia e Tuatira. Yeah. Na whanau mai e le Roman Church. That's it. Le lau koe mai nge le awali. E whai ai le a fōia. Le Last Supper. Last Supper. O le kani kongunga lenga e mako lenga o baba e ku yei. O le sao whai mai le tamai tai le sao whai mai nu. Yeah. Ma le la le o le kani tonunga aroma. O le teine le yei le la tu tali tonunga. Pa mai o le teine o Miriam. Wow. Ia le whaasa mua tātou o Miriama. Ma taulia la o le maingai Roma o Miriam. Pa mai leo lātou mu whaingo i a Maria. E li liu el translation English o Mary. Yeah. Pa mai leo le lātou taritonunga. O le lātou whasilisilinga la le tamaitai leo. E ta ua the Queen of Heaven. Wow. O le tupu tamaitai o le langi. Ma le lala le tua i. Kuso sola lights le ka milo i. E le show mai le la. O le lātou whae a ea lea. O le lātou tupu tamaita. Wow. Fa mai le lātou talitonunga. O aso ia. E amola e le teine le pepe. E inga wali leo mai e Roma. O le tamai titi. Tama. O longa i ngō tā musa. Pa ingo ia tā musa o Tamus. Tamus. Ai whasa mo ia pa tā musa i lei. Le lanta to wapa ia tu ngeli sa whai. Ele ngata le whawhine le teine le male seko le sa i lungo ia. Male kamekiti le sa i le kona. Yeah. O le ata le koe au mai le awali le talitonunga le lotu Roma. Wow. Ea. E whaaleanga hai lea foi, Kerisiano. O le ingoa la tau tupu tamaitai, o Semirami. Wow. Semirami. Yeah. Ia mataulia o niu marota e whengai ngatuai. O lona to o lua leo Semirami. Yeah. Le iai le la le lunga o lona unu. O
O le latou tali tonunga. That's our Queen of Heaven. Wow. O lona ingoa o Semirami. O le to'olua o Niu Marota. Ma le la tamala lea e ingoa ia tamusa. Yeah. Mata atu la le fo ia le maingole parade. O la ia le tamale sa fa ilu ngole. O le tamal mai tai le ma le kamikiki la le ko mai. O le ata le o le talitonunga va roma le o ko fafango mai. Ma kaulia o kaimingi. Le va atu le Cristiano ma le skola tu spaia. Le kai me fa nau mai le Roman Empire. Le utatu. Wow. E koe fo ia le lotu le amatanga. Yeah. Le la tau kasi ngā simbole li ilia. O anga por kalame o ke naisi le ia malama la tatou. Amen. Ia o singa wha so antu le tatou. Wha soa le fia fise. Amen. Man, e whaasol ni fia. Peon tawa wa ai so i pena o e whamatala mai ia. Le se o le ri le se o le si feloa tu se lo ngai a ma fau e mo faina sili atu o ia i le tu a peta tu va ai o so o inga se lo le se la na fai se le fai ia per tanto va ai nga kuli mai ai la lo tuli mai male tasi tolua tasi vai tolua ai manea lo ta ua mai le tasi vai tolu na a wa to telo tangata vai te minu fe ti apo ma kua fe ele nga to fe ti apo fe a ngelo ti apo ai man tua o tasi vai tolu le si lua vai tolu le totoi a tato va ma fa faule e te le atu la uta le tu te le ma le ne e fa pela le wa sau ti apo e fa pena fa to ila lo e mai to ila lo i pe ele ai o la ia a ma ne te le e a ma malo le atu lo fa pena pe on tato va ai a ngelu na e ta u a me mane na u ai tu sa ila wa ma fo ele to fule angelu ma se ngo pa pe a le ni ngo ni angelu pe un ta no mela pe fa no mela o ya no mela tas angelu no mela ni ma fa le ale mano angel ai ano na ngo ai lo na ngo me na va tato va ai la ai o ti apolo pe un tato pe un eta wai ngo ti apolo o so nga characters tu sa e fa ali mai ona characters tato va ai le ia so na ngo ele se ngo fa matalo o lucis fellow pe un tato it's a Latin word Lucifer pe un tato va it just means morning star but I say ngo ava ye ele se ngo o avp o Michael pe o tato va ai o I tato loi he's not worthy of a name pe o tato va ai sau le li faola ua iai le ingoa Yesu o le faola a tato va ai o le faola he's worthy of a name pe o tato va ai mele e se le mana iai a e te talo I le mano Yesu Kiriso in the name of Jesus va ai la ai whaongale no Yesu Kiriso e te vai le ngai yoyo le to pe o tato va ai tato se vai taua au mai le fitus fulu vai mai vai matutu le te moni lowi ki lo suafo Yesu e le ole ngol pe ne ta o le ole ngol e kalesia po e ngol na fatangata a ole ngol o Yesu Kiriso amen o le simeo te fia mai mana ia te tate fa soa ia tu sa to te tangata fa mai pe ne ta o fa mai o te Apollo he is the opposite of God opposite so far so le mafua nga tuli mai la wa fole manga o ia levo fa mai ia matutusa ma le sili ese ele se opposite that's it ele se la nga faia kusa nga faia ele ma fainga fai mai le o mea sili ia ile na faia ia o Satan nga fai e tia o ye nga fai o le spring nga fai le tu ele ma fai langa sauta ngata pa pe o yo le o mea ai a cancel ka kai le na fai ai ono tangata le wa ave ye a to le tu
Ai o me foi le pe no cha o mo se longa te musu se me alo fo o batu le tu ya o na fuko ai le mo fai le tu a vai a batu ta le ni mal me alo fa ya o lau le me alo fa ai le mo fai nga fa pe batu ya a mai me ta o ta e se lo male tu ko ka mo le ko ama na tunua e va pe nga fo ila ai satan pe vola tele no i o tu se yo va tele a pe si la menga le fa si le tu ai fa pe nga pe vola pa lo mo po le tu ali la mon me le alofa muti bali the merciful love of God ya ta to mai se lo tanga te foi va yo le fa usa uma tua a kensi ya la nga fa wa ku ngai la nga plan e fa ele e te kai ma Peila ona yaile ele ma fai ele e tia polo ona compete ia pe fe ngai malen e fiua ai ono le tangata na ka ria samo ole mai le por kala mele ia tia people paso ia e fai ia so filinga amen ma e mate tu ya ti oea pole mea o walu ile awala le alwaile lile Pole mea o leu te sabali le agwala le. Amen. Le anga e tele le anga o le fai maile i el tala tuspa ia le mo te salonia e lufa e upe fitu. O lo nga lue ne i lava le mea lilo le ami o le anga. So le to a tele ala na vaenga. Pe foi lana ia i le anga o ia o le perenise o le lanolangi mahana por kalame po ana tau pulenga me tau o le world system le mingoi mai ele ele o saula satan ia me sau pa pe mai satan pe o sau yesu o unge yuta satan ele fa o ngai tangata le he use people that's it me ka o agents for you e fa o ngai mai ele tamalo amen pe foi la o ke minga te kai le ai no yo ai o agency o le ngato tangata se e pa o tangata kali taia fa o ngai le ile ngo o le afi mai le langi ma le matangi mai le bau e fa pe tangata o le afi mai le langi ai o la nga minga o longa tangata le kuse e sa e nga ki fa o ngai nga tangata that's it o nga ele ma fai on compete le tualanga o ia ma fai ele that's it Amen. Alela o ke le followers. O to tele au. Onga ele nga kai longa matango fie. Amen. I longa kau fa se. That's it. O le menga le avatu ele por kala milni e fia ki posi paso. Ia fai ai sa filinga. Amen. Le nga o le wa fai to toa. Le fio mai o le li. Ye ke wa ngofo fa pe. Pia kai kau leu kele vaenga ke riso e se tanga tele vaenga. Amen. Io singa fa popole a Samuel ngepia. Me pe ta fa ai ia. Ele ngata o nisi fa mai o nisi tangata fa mai o ye fo po kala me TV a fa ri mai o no se felo o le usto Yesu. Kari ko wo pe wo se ila tangata o ela le va pe ui. O ela pour le pofe ele no ele ai la uso ele se sen hata tonunga pero tava vai ris me mata ngo fia na o pikia mai i ole agenda agenda le la lania pero de me tava vai ele ngate o levanta pena o ia ele termina pa o mai anga ta pena mai ole le la lania ina ia fa plan a to po le alo na ngai mai a wa fa to la luina wa pe on tava vai na mata male plan a le la lang il termina fa longo mai tu se che nessa ina wa fa be e lo la solia e le fa fini e le tama fa na mai fini uso nga ai lo oi take la le plan mai lo le la langa pe on tava vai e le agenda ale nela lai pole fili o lo fa peona ona yai le vai temene peona tato vai so se au tau lava e yai le
high value target Yes. was a target number 1 pe la tatu va vai pe na isi le fia ia o le target mo wow Yesu Yeah. ele ia se si tu le na lang o na o Yesu lava o lo lo pe no va ai his holy angels ta ma o ma te me na tu li lo ele le la lang nge lua ina io to sina mai lo ngai tu o lo tolu na va ai o Israel o le nu pa ia le atua pe on tato va ai o le nu le i te le fia ele le lo lang lo ta ma fai lava ina ia fa to i la lo wa lo o le fatu o le fatu le to le ia so se me ala ngai o le na a kensta pe la tato va vai le vai te min so se me tu o Israel ta fanga pom o Israel wa o se fa asanga tau America fa asanga tau pe on tato va ai lona fa me ai o tangata le te tu tu se mana o le sa wa le lang e ia fa le tale to luina le tale to noi pe o ia because e oso mai o nga target ia e tau faina ia nga o le tale to ia to no fai pe na o e tale to ma le lona lima me le si le lang agenda o le tangata tale to ai le na so tonta o tangata le nga yo e lupo le tua tangata le obedient ma le increase the kingdom o se la tangata o le agenda le filinga fa to i la luina na so fa so ta amen manga ia fa so maka o le mafu anga ia awange ia o tangata ia awange ia o le tangata le i le mangwia le sa ia le mangwia le sa ia du spelo o le la ka un fa ia awange ia o vanga le o le mangwia ia ka inga mafu ka ia ia la to wo fa ka si le fi wala wai lo le ia satan o longa i unga lai o le afi. That's it. Lenga lau mai o i kuseten kenese lona i unga. Yeah. O le kusia whaalinga e whaatau nui nai lona i unga. Amen. O le alai plan te langa i ta ua langa plan. Na ka mua mai lo i ngei, ma kau i laulangi, ma kau ringa whaalongo lo li tala ale atua ia atau mai. O le kai me te rua ai e le la au. Ma papa i la o ngal wo tiro kuli lo leli wa fu i poto kuli lo e sakani la mo la ile tu pe fa na oni le tu i la na ma ta uli lo le leia e satan e fa ma oni le tua iana por kalame mana upu kuli lo fa wala me ya ai ya pai o kino o le mana onga le ia awangi i maua awangi i ulu fale le tangata le pale li o ngā luenga le atua i manuia ia sa iai le alau tātou iai sauro la ia la peilango wha o ngā le tangata le world system la le ia na iai le taimina o whaia o ngā i o ia o ngā tuspa i e Brisbane o i Melbourne o ke le losi tamai titi o le ko kongo le rotu ula unga lole le ka le sia fai lole le talala le ile ngai yoi mai o lo ngaluengi lava le meli lo le ami o le o mention lole upulea o le keimingi la fa o ngai sa tani i el kulupu i ta ua o le Illuminati o le Illuminati o le lako ingoa, o le winga o le ingoa. Eyes can be seen dark. So se me pongi sa ayaki le ba ayale. Alvaenga le. E fa tusa la i le lulu la. La le fo ia le manu le manu. Lo wika e sa me. Le kau fa la popo o maka. A ke lo la le lulu. O le fa na mai le baenga le ka o Freemason. Kusa la o kulupu ia. Ia le fa nga mai le Mason. Ia o mai le Roman Empire. Le la o ka ko fa no ngile New World Order. Wow. E kusa la o le fa nga mai le di por kalamele. Baenga ia. E fa kau inga ia plan. That's it. O longa manga onga e a kensi le tua matato.
Inga ia awange yo tangata le manguia. Ai o mai le ol ile fo ile. Yeah. Sau fo ile fa nga mai mo meu entertainment. Yeah, that's it. Pen. Yeah, but mata ko le pen fo ile ka ole kiss KISS. O longa fa uminga o le king in Satan's service. Yeah. O so mai fo ile si pen le ka o ACDC ia o le after Christ devils ka. Yeah. Ia maisi e kusa logo fa ngai le tangata baenga ia. Yeah. If the ona agents inga ia fa welo nga malo. Remember o le ka ngor finga malo le. That's it. Le utato lor finga malo le tua. Ai ma ngai le fa sol finga malo le. Inga ia fa yel filinga e fa po fela finga malo le ke ia. That's it. A fai le ke kongole ole Illuminati longo minga la le ke wa kele foi le banga nga go so poalang fai mai le fo la ni forest ia fai mai yo le si sai le sa tanyo le ia pini malele lo ola la ke et by singa malato fa ai lo le malola le se pekala ho amen ole taua ina ia mal malama ia ile fa fong. That's it. Fai o e to tono o le Illuminati. Ka fai la se wala ke se ese. Amen. Langa lela ke anga ile filanga o le baenga le Satan. Yeah. Fai fo ngai ko kongo le baenga le masangi ai fa fia. Ole fa tu ala ba malitala no atu le al faso. Inga ia faia ia isa filinga sa mo. Amen. Walata la toi fio mai. Ai toi fa fang. Toi fa fang. Toi ti mata le upenga ma toi a fua se tai au. Ia ma fai sa filinga ton. Amen. Manu o maua le ava noa se. Yeah. Leanga yo le menga kangi e le maua. That's it. Leanga ke ele te sailing of fanga tang. E maanga ia lo tangi le te mele. Yeah. Sa ili ai se manuia a wale anga i luma ale winga la lautal uma lolo le faya le lau ai sa lole ye ka miki ki kangi lo luma Wow. fa mai le la sa nge sangi lang fe ngainga wa fo le le pes e ba ka rio ba anga le lau ke uplifting ya taita por ale ka e ave ka mo yo Illuminati well known nei lo le o nga luese o Michael Jones Illuminati pingi roi kama makaulia la Masonic e fea ngai e nga lue fa kasi mak doctor se ma waluma Yeah. pusa lela e mai e satani e fa o nga e satani ang kamai e pio tailo nga malo. Wow. Kaka ke ola ye le world system lela langa pela o a changes here le u fa ka kia mai e langa bang. O le lua se fulua o lua o ngai le lua o kor se fulu o complete le leilanga por kalam pelanga e ta ua o ke nice le leilanga Organized. anga por kalame manga fua le la se salu ka ko le ka ko ke ai le lo por kalame sa ka ni le ka ke fa fi That's it. you so fa so clear Mano e feso lo fai po lua e ta o mai o le nelo lengo fai pulo vani mo ni moa. Here's the prince here's the prince of the airwaves. Fa ai le airwaves o le sau le internet le sau le mille the technology. Telefoni me fa pena. Ele o fatanga sau le nelo langia tu sale o sau longa ato to mana ia lo fa so wa a tato va ai meio cartoon cartoon na tamiti ele me fa ngo le animation anime tu sa o tele wata tu sa ese mai la te ia ta pa animation tu sa wata action tu sa wata mo tamiti a tato va o matamata la ni show up e tu sa e fa sa ulata ai i tu atu e ye symbol se au mai e lo ai e te moni mera tupu oisi e sau fatu se e upside down le sata oisi fa ali mai ia be fa te moni ku so bo symbols ai fa ali mai oisi fa ali mai o futau e u raro sata be fa pena ele lo la ta meititi
pa olona va ai ele lo pa ava olona va ai it's upside down ele malam ele na tupu ai tu sei toi fa mala me ti apolon me na va ai ona mata tu sala tato va vai o te mela e oso melo na fili lona malos pele te il te metitia o masane lona va ai ava ai o meu tau pe o dragons me va pena o manu fe ai te va ai i ato ta metia tu sa o fa ali mai me na ia awane te il te metiti ile te ni attack mai e moi mai me ai a matane va ai i fa tangata o tangata o mo te ia o le fafina le sa vali mai a te ia o liu te apol ele te ira vai te metiti a wanga va ai i mea na mata so o le ngai yoi le fili lo sa wa ia pe ono fa tu de feso lo ta o mai he's the prince of the airwaves tu sa e toki fu e fai mea o le controller le controller ese le mata o tia ai pe non tato lo fa malo si foi le mo tato le nefia o le mele de sawi yes usa nga sawi le lo lange fa se fa le ana ai na sawi yesu ina ini ko fa sa o menga fa se fa sa menga fa le nga le pe le tato ia asa sawi yesu maliu to yo la ina ia fa sa o ina mena fa se le ni la pe la tato va vai pe on ta va ai o le na na sa we ngoi fa si ma fa todo me ta o me fa ni na la ngia e le nga ka ngoi oi ko fa si ai ko so ni ko fa ma ko se vole la va fa si ngo o le la va ni ngoi ngo ma ngai fa pe tani fa ma he came to steal you and then kill you and then destroy you ko so vole ele maria lo ngolo ku le kill ko so le kill ai le fa me manga o ai ia destroy our ring destroy all annihilation ko se ele manga o ia ko you don't exist kele ko exist ko se ele mana tu exist pe ona ta wale le fa fine o se uri na fai mo ti apo ele fai mo tana it was never made for us o le ti apo lo mana angin a fai la tatou teo se uri ai le fai mo tatou ko kene la vakia ne a wai le fai mo kako ko kene la vakia me na kupuyo because our bodies were made for that yes it was never made to go to hell ala o tatou fili nga se tatou te muni e ka ke akula ele ma fai le kako kinunga no fe ngai male. O fe ngai makinga, ale na we fi. Ale ro me na so fa so meta. Pero outro ti foi ta o le ta fai unha peor sistema eta no mai ai. Le ka ke. O le vani munimo system. Ia makauria fo ka ole fo. O le pati le por vaenga le malo, sa un fo vani. Makaulia pe ya le fai men kuspa ie tolu langi ele oso la ile langi le ka kuba awie o le langi le o ai ta tu talo sa ro ka malo pu e ngata ko me le fai me ai talo ile nga langa le ai ta ngata e fa la ta tu talo e ka si foi le foi tala pega yo kuse yo anse se alu la ka ko ai fa fetai le mani o mai o Yesu kemis wale ko alu ila le li tanto ai fa la bella lo le ala o fa la bella lo la le wa fa wale ko Yesu nga va o le ta fol no fa li asi lu mo le tu lang fo lo sa fa ye le alo le tu na fa ye la na nga ale la wala ni le ni ngofo ile bale me foi nga lenga te talo a fike te talo e falon wo mele ku lo te talo se ke lo te talo ile nga ta kalma ku ma le ya sa kan ile te talo ma ko fa foi vai la e foi si te talo la ha wo ke ya le wo esia me o ye u por te talo alanga te talo alanga te talo ile tu ai algo fa esia me la o ye u por te talo
Onga ia. E ako te talo. Ala ma kwa sa fa ili dei mai asi ali fa kan kali mai au te talo. Ai a hola te talo male nganga. Wow. Ia e fiula le au le e fe alfa. Ili ma fainga langa ole a momoli le nganga la te talo lu mole. That's it. Ya langa ye istanga tele tonu le persona le ole tu ole na. A ole tāuanga ole fio mai ole nganga pa ia ina ua fio Yesu Keriso. O ia, na te momolia o tātou tāusanga. Na te avea tātou tāusanga i luma o le nofo ali o le. That's it. Ma kaulia o le whare whitawha. E iei le, no le meo le taulanga, o le whatawhai taulanga le o te whitawha o le ie. E ta ua o le mea manongi. Wow. O lo tala noa i tāusanga. Le o lale manongi o le. Le o ulea ma le oio le i le mua le taulanga le. Le mawhainga o le mea sinsiro pai. Le mawhainga maniu mai le fio le mamalu o le atu o le mea paia. O le mafuanga la le o le afoi o le fata whai taulanga o mea manongi. O le fata foi le. E le ai ase si a fia tutua. Foi le fa peke ngofo whai taulanga le kuku lau. E ke mua ai mai la kuan. Se longa pa u mai le afi mai le langi mu e fat fai taulanga le tu le fafu. Ia o le ofilanga le ma le nga vai i saia. Nga sa wai ke rupia mai le afi mai o fa mu i ina ia o le mana onga le ia manongi le asu le. Ia o le mesi siro pa ia o nga fio mai le o le mamalu le. Fa pena foi la tatu tal sang. Wa fio mai le nganga pa ia le fai mai ei o ia na tia a dea tatu tal sanga ina ia o nu mo le tua la ngo le ia le fa la vela vele nu mai amen ai a fai o ngai te talo i tele italia ina Yesu Keriso fai mali i faol o le awala le e fio mai ai le nganga pa ia le alu mana onga e te talo ai le tua o le nganga pa ia la le na te momori la nga le wai loe le nganga pa ia o oe o le atali ma le fine o le atu. Amen. I le so ngā de le nganga pa ia ista talo se. Pai kali e ala tu talo aku ia kawa ia se le. Ai e talia Yesu Keriso e fai mo li mo faol. O ngā uru fale mai leo le nganga pa ia o le taimi la e te lua tala noai. E te lua tala noai le nganga. O no le wa ave le nganga. O le nganga la i le nganga. E tala i mailo na nganga i o tātou nganga. E pai ngō fia i o na. Lenga maua le taimi talia resaungai o le o Mikaeli e mamoli mai o yo kapilielu. E mamoli mai le tali o le talo tani. E sau kapilielu. O lor faso e sala walile. E le ima whaila e kapilielu. E vei o le angeru e le ima whaina fru mai. Ko e ame leia kapilielu a mai Mikaeli ma le au tau. Te tau ilo ma le wali ma whakua sao mai lo le kapilielu. E whapenga a whaitele Italia ina Yesu. E le ma whailanga e sao fru. Aisia. Lenga leo ia ile nganga pa ia ole mea lofa le atua ia te oe ma ina o tātou talia Yesu Keriso e mamori o tātou tātou. So anila tātou whasoa. Pero no fatu mua o le fili mua o le fili ne lo langi fa ngai le te Apollo o tātou tino maleria ne no langi. Ia. Amen. Pero le ta o le nganga Asa fa te Apollo le sawe. E sawe ni fa tino. Oh yes. Ai fa nga mai le te Apollo le tino. Le fa spero fatu le lo tomolo loto ato malo si ato. Usala pero le taua le tatalo mana mielo malos mana miele loto atoa manatu atoa mafau atoa loto atoa tolu meta ua e tatalo la mana me uma meto ele fale tatalo malo mafau malo ai lese ma usa mal fia mo me venga luno ta mu fai tatalo malo malosi malo loto ale lo mafau ia pena tau e alu solo la tatalo ke ia wa famia le solo fa que le puaro ke ia wa se
O le si mea whaine te talo malo manatu, malo si ale e lo lotu. Ia, ka te talo. Mana mia me uma tolu. Yes. Ene ia sao lo te talo. Pere e sao noa i le nganga. O le mea tau o le mana o le tua i loa nganga. Awa pau lea le communication whaine communicate le tua ma oe. E whai pau fo le communication whaine e communicate o le nganga. O le tala no me le tua i loa nganga. He can only speak to your spirit. Yes. E te whiu whao ngalo tino i communicate ma le e whao ngalo ma whao. Le ai o le nganga i le nganga. Amen. O le whātua i laloina fo na le fili e te whātua i laloina le fili i le nganga. E le mawhaim tātou whātua i laloina le fili o ka kōkino. E ke whiu lau malo si e whaasanga mea le. Whaasanga mea ki a moro e oe. E te whiu a le whaalea nganga. Amen. Amen. Me le tāu wai tāta keusiana o na talia Yesu. Yeah. Awa pēr tātou tala noa i telo tala noanga. Whamai Yesu, kaunga wa. Yeah. I have to go. Awa au le sau ele sau le anganga pai. O le anganga pai ala lo whasangai mai tātou whai. O le mua muli me tātou whio. O le whisoswani ia tita. Awa tātou te mana mea na whisoswani te mi. Pēra tātou wawai. A i te mena vea i tātou i le tua. I va peo se whanuka i le se whanuka. O le ele angelu o le atua le pupuia. O le anganga pai ale whaman. Awa i lo le le tua. Te lele au ngā ilungu. Ele ngā wera le atua. Nasa utoi whasoa i o na tā. Amen. O le makaulia foi. O le plan na le atua. Ngā mei tātou tino nei. O tātou tino nei. Loa official lalulangi nei. Ai o mai lala wadi i e whaso e sālenga o mai markasi vai tonu. Su engi tino e unufale iei. A wafo ele i whai e le atua nga la tau tino e ola i lalulangi. A mai sa o a ave se o. Ai sea. Ele ingi la tau tino. Le lai wheo hai so le su engi me. E wheo so i kum. Le mafua anga le nga sa wai ia. Tātani. Su e lomo se tino e uru iei. Inga ia whai e langa plan. Sau roa maua na ngata. Ia wa mai wai mai o ngata. O mea fo le wha mai ei paulo. O tātou tino. O le manu leo le atu. E le ma whai la e ngia tua se ko lua. O ngofo le tino e tasi. A le ngofo e sakangi. Longo winga la u kiki fafo Yesu se i tunu. A le mana o ngau paulo. Ia nofo Yesu i tutonu o tātou tangata o tātou tino. Ai awange i maua se awa noa o Santani. E unu whale mai ai e tutonu i tātou. Nga whaakau ngā lola i leo tātou. Ai o le mana o ngā peila o le anganga. Whetalai mai le anganga i o tātou o nganga. O le sota i ngā la lea. E le ma whaila le tia apolo na manu malo o le bālia. E le ma whainga mang malo ai. Langa leo kako sota i ma le anganga. Langa i lo le lei al tia apolo. O ia fo i o le anganga. Nga mea pāpua anga le ngā lainga misi o le amatanga. Sau Yesu ke riso inga ia whaialo na tino. Ina ia tauanga salaina ia. Inga ia mauel kingo le li. Mea la leo sau glefa me Yesu o tau no a whaile lei mo oe. Yes. Olea, o le talia o ia e whai mali i ma whaola. E whai ngō fia i o na tātou sao i le ola e whaamba. A waine i lua whea ngai ma le leona. Ta welo le tātou te iai le taime o le tau mo e visi. E ke misi lo te mai māmoe na fisia. Nga lua whea ngai lo le ma lionga le taime o wapsinonga. E whai ngō fia la tātou talia o le ta mai māmoe. Ngai lo whea ngai ma lionga. A tangi le leona, oi se le whea. Kau whetuli so. Ia sa whapapo atu lea, tantonu ftau ia whamatatu. Amen. Mai tara tu se leisi si pena sawa i o ia. Nga oi fasi ma whao matia. Amen. Ai whamai tara tu spoi, ai whamai waus whamai isu au mo sau i le e maua le ola maua atidi ai la. Amen. Samoa, nei e whapea o
le moni ia le lau lang moni mo fa mauni o ia ai o se me mato te mana o ni fa ilo atu ia tu oi wa umana fa tu ila loina le fil Amen. O le ti apolo o levo na to ilalo o ia. O ana nga rengo lo fai vai te mene pe on tato va va ai. Tu so o na fai ngai ni ma fai ni fa ti ngai le tino kris. Pe on e tato va va ai e tama fai lavo ina ia fa ti ngai tangata a wa o ina ilo le o le loto leo le tua o tangata. A pe on tato va va ai. E reise si mena sau le fili ne la o na o le sawa e fa leanga i on i tangata. E mana o ina ia tō sina mai ona tangata ina ia whapena o whatasi mai i se ori. Ai leo manatu na o le atua, o manatu o le atua ina ia tātou wo uma i leo lai whaavau. Pe on tātou wawai tu sipa ia mai fili oi. Fili oi po o leola po o leoti. Ai uma mai wha mai le tala Yesu ai o te manau ina ia e fili leola. O le ola mana o le tua e vatu i ate o le veola o le mea fua i fua lea a le tua i le tangata a whai e tele italiaina Yesu e ave mawali i mau whaola ma te mana o ne ia vatu lea vanoa nei ina ia e talia i o ia te mana e tau te ate o le taliaino Yesu e le o le ngoa se e kalesia e le o le ngoa se tangata o le taliaino Yesu o lo whaapele Yesu o au le nei mo Jesus, I surrender to you. Peona mawha soa e ala i le lia ne lau langi o le sau le ne lau langi o sau lava ina ia whaaleanga o na tangata. O tangata nei e whaapea e o se whangongo maali e le ai e le se whangongo nei mea o le whine le se whangongo. O ia o le mea moi o lo ngai ioi moi o le vai teime ne o lo ngai ioi o ia. O lo ta mawhai lawa ina ia whaato i lalo. A tātou wa ai le tele o tangata keusiano o me se ala tangata malo losi tino aku tu lou. Ia ngutu malafi o whaife au. To tele o whaife au o missionary evangelist. Ua pa u ono whainga le nei tangata. O lo mea lea mana oi oi. O lo na whiri lea o nga yoenga lea whiri ni a whaato i lalo ina. Ia tangata ni awane i sao le upo le tua, ina awane i tupu, the kingdom of God. E so wha so panuta te li atu le tatalo le whaotanga. Ia, whamrupa le tatalo le whaotanga. Ia, te menea la, whae tatu talo, whataitai mai nei upu. Ia, mātou vi ia oe ta mā. Mātou vi ia oe ta mā. Mātou whaftaia oe. Mātou whaftaia oe. Ono longa ioi mai le nei fiafi. Ono lo ioi mai le nei fiafi. Al te minei. Al te minei. Te tala tuaila o nei loto. Tala tuaila o nei loto. Ia e a fio. Ia e a fio. Mai ei tutonu. Mai ei tutonu. O te taliaina o Yesu. O te taliaina o Yesu. E a vea mo wali. E a vea mo wali. Mau ufaola. Mau ufaola. Mau le pōl nei. Mau le pōl nei. O tali tonu wai. O tali tonu wai. O e wha maanga loina. O e wha maanga loina. A uanga sala umalawa. A uanga sala umalawa. A whai te fio mai. A whai te fio mai. I le neipo. I le neipo. O mautinoa. O mautinoa. Ta te o whaatasi maoi. Ta te o whaatasi maoi. Whamanuia mai o Yesu. Whamanuia mai o Yesu. Amen. Amen. Talo te atu oe ta mai le nea whiwhi. Oe sa whaapena. Ta talo nei ta talo. Talo te atu oe e yeilo wanga lei. E yeilo whaamalmalunga i a te ila tau ta ma. A vati a te ila tau le loto toa le ngata fo i lea. Vati a te ila tau lea nganga i a whinawa i pea. Sa ili i o whionga le ngata fo i lea. Sa ili i a te oe ta ma. Talo te atu oe whaamanuia oe i a te ila tau. Ono Yesu. Amen, amen. Ia, tolu lava mea tāua, e tāua mai whapena whaia, so se tangata keusiano lava, leo whai le tangata keusiano fau, o le mea mua whai tau lau tuspa ia, amen, a whai te manau ina ia lo Yesu, ia, best place lea a, o tusi pa ia le ngata fo lea, ia, tatalo, a mata nei tatalo, a wa peo na whai atu o lo talia ino Yesu, a o le avanoa nei, ia peo wa tatala, ia le langi, te mea te tatalo iai,
o lo whaafofonga mai o ia. Amen. Man mea lon tolu ia. Ai ese e kalesia o tala e le upu moni e i loa lo whapea tala ina e le upu. E ala ia Yesu Keriso ia. Anga e iai ma whapea na a wai iai a vele ma se fisosoani ia te oi a wai e le ma whaina tātou o taito tasi i a ngā lulue taito tasi e mana a mea lava le surrounding o i tātou i tangata i tutusa o tātou nunga ia a te loa ia o le whaasoa nā mo i tātou ia fiafi ia whapea na whamanuia le atua ia o tala lava maasani i Samoa e le se whaiwai asa ma se mai mau o le a se wha le tonu o se upu po se ngana o le tautamali ia atu te Hallelujah. Fa maulalo atu ia fa pena malo ave fales fa le tonu ia fa pena lia inu lia ia fa pena mai manu fa pena taita ia tatu fo la mai le neiva yasu ia ai o le tatu po kalambe na neiva e fo la pe ia toi fa fta ia tua I ia te oile ko meni melne fiafi afta I foi lau fa soina o le tatu wa por kalambe toi whaafte e foi sponsor o malava ia mai se foi whaafte ia tu sunga ia Mike ia malau whai ngā ruenga iau kilani ia whaamiele tua manuia nei vai aso ia whaamiele nei vai aso ono Yesu amen to wha se fuan Samoa Malapea se ia fea nesse fulo ai io mea wa alanga mai ia fo I mai fa alongo mai vai o sound